Yan nasalika ka murah na VDFM sa tini nakaloko. Ya sandi na salni kaka murakin video FM kerin tamu tamu kerto nangingi boys and velo takin ni chose bata namu tua ro dirati ko weekend na mataka bina kaniko so bani ni bina kalebo ana kana bang takin ti ana tini aboni ni bina kalebo sartal nga weekend ni kita sarna wikanda we bagalele di tikum beka en singo bina kende indai ya woni bus ride ngai nama gatu mai na bi cots kuni ngole da bina mu FM nimber ni ndaru ando
FM arto na matilaw lang na UB40 Viva marotake ni wasan nga ni vakatawa na matake ni kosan ka tikanda ina jet set town my nandi back road nga ngor ko may kina na tamban na ikot sa nisig na market road may nandi and tambana na ikot sa iti talaga may kino mili maramataw yan rinaka yan nang maramataw ni yan nang nandaw ni bagarong ni sema boli tingo mayan mataka ni ko bagar tangan bikim ni biyo kani ni boli tangan ngono ngono lo manis ni kotsa ki kem ni talangan biyo kani ni sema tangan mai eto tumbo tangan wote boli mena rugby town singa tangan singa no kena non robakila na man ni penin damu na biyo kani mai singa tangan yan singa ni ko
Sunday na sal ni kakam rakan Vida Fam Rescue Brothers ngotel ngakin na bonggan into Kathleen Hill and I wasan ngaw na ni makatawa and mataka binakan ni dai ruana sero sambi tiko ni gori and a Facebook page no Vida Fam bitana no mundingin dingi ade we ramo na batang ita katalan be mama ni tini kandua and mataka vit maverto na matilala na sendo mo ni keno molevo se new nomo maverto na tangi ni ndela yatoba. Sama na Facebook page no Vida Fam bito makin no mundingin dingi na mataka binakan nikwa na magatal tingamay na nondaro botong-botani.
Salni kai kamura kene video fam voni langi ni mataka wa wewa mero take ni wasin ngona ni bakata usibita